Pro hona na thumli lumashan mi ki da ngarai da lei. Ana na thumli juilak ina lumashan mi ra. Pro ho hi a mashuni varena. Ale khangrai bingala mahai. Aizia gabi ga sang thumra duja trada jishat. Pre makeup da ajawe kamadaya baubing. Indo Myanmar le red ngawai ka phin ni gizang ki pa ka shili cooperation mam ni khawai dang khol na ka lom na ngawaw haira. Myanmar refugees pingli nga yingkri nga sagra gaji Indian Army Chief na hang haira. Manipur li drone bomb ga tha ma shok mana. Militants shajiko janbao jila mamashung mana da General Dwivedi na hang haira. Laikhyang athor aje the Dangkul Expressway bao NG Shankri ina ba mi dele. Bao bing may sai na nang rumsa. Indo Myanmar le red nga vay gapin li gazang kipa kashili kagatom akhalap mami kawai Dangkul na galong na ngawaw haira. Border fencing li kangasun kalay od gasali gazang organization or authorities kipa kashili cooperation mami lu da TNL na Dangkul kuung bing. Matayla kay na Indo Myanmar le red bam kuung wi headman la krnaw bing li hang jipun haira. Dangkul nagalong na duilepta ga hai hili Dangkul nagalay hali kalay headman or village authority saikora na chekchin lak ina sure kawai jijumi haira. Mag sure li kasaga penalty barra da TNL na hang matin haira. Myanmar road kamra dwe na yam gagami bingli yinkhui nga sakra gaji Indian Army Chief General Upendra Dwivedi na hang haira. Manipur wi maramli jan kharop mangayaw kawai la hang haira. Army Chief China Gahang, internally displaced persons, IDBs Kareli Machine Tinghang Trukasai, Ka Jiwi Aina Suidada Tinghang Madiwi Azingli Leidale. Society Li Kudlai Sada Shigajin, Kudlai Ngabon Gatui Gala, underground organizations shock the Kale, La Nga Kawai Ningrin Ina, Shinao Long Sem the Kale He, Ning Kariklaka Gaji Army Gatana Jina Pong Shoka. General Dwivedi na Gahang, Kudlai Ngabon Tui Haira Gasaji, Army na Daraka Pakwi Mamanda 25% shika recover sa haira. Ang red zakshida kalay huivang ana ex-serviceman binglilak krajan sa haira da hanga. Anglo Gugi War Centenary Gate matodami mana. Pauji jan karop na da Army General Jina Majan sanga. Manipur li ngazek grob da ngajilak ina rang sa gahay drone bombs shijina gajijila mashok mana. Militants shajiko razanga gajijila mamashung mana da Army Chief General Upendra Dwivedi na hang haira. Illegal migration maramli General Dwivedi na kahang. Myanmar li rot kamradwe na yam gaga daraka wewang Manipur na Mizoram hi safe kasa ngayin khui kawai abam ngasaya. Kala kan khana adamay na dangda India na kashagaza kala ngayin shi miwara gaji Army Chief China hanga. Yariwi gasaga maram gatatay da wewang Dangkul nagalong zangda MLA Ram wewana long gatana bingli krajan gasa sampang haira. MLA Ram gala awi mi bing ajahon darik maguda turugtang Dangkul nagalong president wi office li wada gazip kwikaya. Krajan gasa jili Dangkul nagalong executive council gala frontal organizations wi minganin bing zanga da Daniel vice president RS Cholisan na Janbao Mishoga. Janbao Jili Gahang, Dangkul Nagalong Bing na Ukrul Down Wino Bazar Likalay, Incubation Center Mabung Pada Shijinbay Kawai, Semran Semgup Kami Bohaira. NEC na Fansami da Lupa 13.50 crores manga da Kasem Senders Jiwi Electrical Works Gala, Furnishings Masama da Mashijin la Kalay Wivang, Taida Kalay Ot Takda Gupmi Kawai, Dangkul Long Nao Bing na Bohaira Ji. Building ji gajang gatumi alongli fully functional sami pulungra. Maninga ka yariwi mashun gala indresli kayama gashina da kuira gaji hang haira. Ajakum da draha gajang, Chief Minister na ukruli galaga duimi gahai masaka miwi maram long now bing na hang sanga. CAU wi azingli ukruli Food Technology College shomira da duimi gahai ji takda sami kawai CM wi migzang kami bo haira. Kankana ati sure kasanga bora kahai Kongvu River Project wi maram lila hangsanga.
multi-purpose project ji external aid na sami khawai gabona kala jiwi detailed project reports finance department wili banbam da leida hanga project ji thakda sami khawai cm li ngkaw haira singham zingrod makhaila lane roads water supply power supply khami hina khamadaya na da longnaw bingjina hangsanga Outer Manipur MB Alfred Gangam Arthur li felicitate Sami Ragjili UNC na makamaya pongshok haira. Delhi wi tangkul long agana MB Alfred li felicitate Sami Ragji kala jiwi angran ang yeli TNL President wi aming lajang sa Howard UNC na makamaya pongshok. United Naga Council Emergency Assembly May 29, 2024 wi atishurda MB Alfred li debar sa haina gaji UNC na TNL li gabivada Council jiwi position li khayashi khawai hanga. UNC wi duilep li shurda jigata angran ang yeji mukhiga ngasak luda UNC na DNL li hang haira. GT jiwi ati shurda Tangkol Naga Society Delhi na felicitate sa kami angran ang yeji ajiwi darik pangatang Delhi li langjin sa haina ji. United Naga Council na total shutdown ngabaw kahai tili Sarkar na Jan ngazek wibang ho haira. Manipur Home May Commissioner Kam Secretary N Ashok Kumar na UNC li GT kamili kahang. Indian Sarkar na UNC li tripartite talk hapok lishit kawai maya haira. Ministry of Home Affairs wi minginin sa da Northeast Advisor Ege Mishra na Jan ngazek jili zangra da hanga. Jan ngazek ji katran kwikani khala Thakla kay na hangra sara da GT jili kabisanga. Jithada sada UNC na ngaran ka high educations ji nasam khawai kala Central in a State Sarkar initiative fili gadomi khawai UNC li bo haira. La khawak UNC na akama dari gutung me ina total shutdown nga hot haira. Sarkar na Jan ngazek wibang go ho GT misho ka high witili UNC na shutdown ka ngasam baw mashop mana. 2016 kayon gajang Sarkar na districts shini khashok kamili makamaya leida districts pingji rollback sami kawa UNC na boda khalena Tarik Tumra thang abaw ka hay atishurda United Naga Council na bunghang madida jishat total shutdown gasa ajeng ya sailung bungtrada khanili hapokra Indian Sarkar wi asak avadli kasan phongshok da tambak shong aveng rana Manipur Merger Agreement wi ina shokhawai bo haira. India li mazangai mana da Manipur ina Indian Union Kangaroo mi agreement ji withdraw salu ji haira. Manipur Breast Club li veteran chinaw gathana binga pame bingli nga zeg da Thokjom Ramani ina Laurembam nganbi na Indian Sarkar li maringa pha phongshok. Tarik maguda shini thang Staff Selection Commission SSC wi des fazang khawai zat kasa. Mayday khani li dukner fu da claim maram li action matha da mukhi mi mana da Thokjam Ramani na hanga. Mi dukhui jili Indian Army zang da leira da Ramani na pen haira. Dukhui ga hai mayor naw khani jili jihomi khawai boda maram hili Indian Army aina State Sarkar wi accountability li khanghan sa haira. Jungna thi haira taraka dukhui haira da angreti henna haira gaji Ramani na hangsanga. Indian Sarkar na Manipur wi sovereignty la Manipur Sarkar li khayamashi mana gaji hangda merger agreement withdraw sa kawai bo haira. Indian Sarkar na Manipur kala mi bingli mga mirar tura da Ramani na hangsanga. Apunba Manipur ganba imalup amgil wi minganin Laurembam nganbi na kahang Indian Union li mangrumrang lakha itum kala dawi constitution leisai. Kala ji itum li hanmi plungra da nganbi na hangsanga. Marami Interstate Council of Manipur is commonly hanghaira ka pre-merger issues kwika kawai bibang kamijit le hawa da el nganbi na hangsanga. Manipur du shot bi rot kamara thiran ka ra ka hai bibang Europe li khalai maidai naw bing na Geneva li protest sa jithe haira.
Geneva li khale United Nations Office manga li khale Prokan Jer bam li Maidei Nau Bing na kala Northeast India wi activist bing na protest sa jitheya UN Human Rights Council UNHRC wi 57th session zadekle adam li chakhui da Manipur wi marami UNHRC Indian Sarkar kala international community na migzang mi khawai protest sa ga jitheina protesters bing na Manipur li normalcy khwira khawai po haira International Peace and Social Advancement IBSA wi working president Khuraijam Athauban Myanmar wi ina kuki jinra gazang maram le ninga khrik phongshok ka Sarkar na kuki militants li makham kharar wi bang tambak li attack sa da khlaina da Athauban Sarkar li mamaya khangai phongshok ka Center wi forces thinghang turuga da hai State wi armed forces thingthumra ga da leilaga Manipur wi rot khamrathi zimik shosha phanga lang haira da Athauban makhamaya phongshok ka Yarina advertisement nganasa Shukai phayui khawai azad yor khame naga hau goho fit store ukrul district humbungli sho haira naga hau na quality leila ka hai India we market li zingum thumra da kuthum experience le ka hai Netherlands technology ina gasem new Dutch company we shukai azad yor mi dele company jina gasem hokzat herzat seizat kala khaizat ayur ngadate da naga hau na yor mi dele Azad ina ngasoda naga hau na shukai hok her khai anau higata hiwi distributor kala wholesaler la sadale fit store jili shukai wi arila sambhangra khayon December li gachi gata na Christmas wi bang la shugaza wi bang hok ning gajang le akha sangarang da ngakham baira quality leila ka hai hok sambhangra da naga hau fit store na hanga Hangda clay naga hau fit store ji Tungrei Junction Hungbung sawmill wi oppositely leya Maram ko maida take away 9599296815 maninga kha 9643269678 li ngahan ba paira Lodlida ajiwik madaya bauping Indo-Myanmar le red ngawai ka phin ni gizang ki pa ka shili cooperation man ni khawai dang khol na ka lom na ngabaw haira Myanmar refugees pingli ngayin khri nga sagra gaji Indian Army chief na hang haira Manipur li drone bomb ga tha ma shok mana militants shaji ko janbaw jila mamashung mana da General Dwivedi na hang haira Ajiwe bao hiling ajang haira bao nga nada clay na tumsay ko rali ring pa ka la kamahaya zimik sho nga sa sera no